income tax kan pe veng mo heng thu kan state in todel na atan le e rute man suana atan income tax pe ve to ila a thalo mo ti tele covid-19 wangin kan state sumdin puna thalo si a income tax la ve to ila a thalo mo ti te po hi kan trefo to ome sumle pa ya kan state alo in todel ve de na turin income tax pek ve to rot hi anom le thina min chiar zaw ve tak nia langzinga po anom le nol thin an chiar zaw tok lo wangin in ti hredeu te soi an soi chong satli mai moni chu ti turani tuna hen india rampum tana thanem ngai na lam ka hoi phadon lova mizoram tan bi ka thanem ngai na lam chau ka hoyang atoi zong in soi masa ila income tax hi state sarkar in adua alak ve ngot thei ani lowa mizoram ma hen lak ve po ni ta se mizoram sarkar chan tur loi awm don chuang lo ti hi lo she masa ta photila income tax hi tu thu nei na nge income tax lak na dan hi income tax act 1961 ani a India dan puya hian 7 schedule noya subject chi thuma oma union list state list le concurrent list te an ni a income tax hi union list sami serial number somret pani na central sarkar thu nei na liaw ani a central sarkar India parliament chau lo chuan heti danglam thei lo ani chu wangin Mizoram man ve to ni turin kan state assembly in pass ve ro se ti ngot chi po ani chi alo akong bo deu tlat Mizoram sarkar hian jet fighter le ve ro se ti ang deu chawani income tax su engtin nge kalpuyani income tax lu reng hi central sarkar ku ta alu vek phota chu central sarkar tan le state sarkar te ta na sem le thina asem dan hi finance commission rotna angze linani a tuna kan man zo chia 14 finance commissioner khan income tax le central sarkarin tax dangadon khom te semdan tura siama chuan central in 58% a changanga state sarkar ten abang 42% kanin semvele chau thinani ti chuan tuna 14 finance commission rotna anga he 42% la banga tanga Mizoram in kanchan ve tur chu 0.460% ani a changklem ve tak chu kan ni ma se mi state mi te pek sa de vek lo chang ve kan ni awang hian alom viau thove kumsang ni som ni april tha atanga kan man tran 15th finance commission rotna ang chuan kumsang ni som ni atanga som ni pakhat atangin state sarkar ten 41% kanin sem to anga chuta tang chuan Mizoram sarkar chan ve tur chu 0.506% ani to dona ahma ai na sang hret dona ni Mizoram income tax lak kan that puyangem Mizorama mizote hian income tax pe ve ila kan state hian a that pui hloi kan ringem entir na siam do nang o mizote hian income tax lo pe ve ni ta ila papakhat chuan income tax a cheng nuai khat alo pe ta a chuta tanga 59% cheng singa sang kwa chu central sarkar chan tur ani phot ala bang cheng singli sang khat chu 41% kha ani a chuta tanga 0.506% cheng zani pasari le poisa somli paruk chu Mizoram chan tur ani ve chang ani cheng nuai khata cheng zani pasari le poisa somli paruk kan mulet vel tro kani chu a hlok kan tie mo chu Mizorama mizoten income tax a hian kum khata cheng nuai khat po lo pe ila Mizoram in kan mule tur chu cheng nuai ni sang sari zali somruk chau hi juk ni a income tax kan pe ka tanga 0.207% chau hi kan state ta na lo le tur om chun chu ani cheng nuai sang khat kan pekin cheng nuai ni vel kan mule theidon ani chu ai chuan Mizorama chung sum zong chu leng kwal vel sela mizote tan chuan la thajok ri fe ani central lama sum tam tak mai income tax minga zukda lua 0.207% vel chau mule tai chuan ala tha fe ni ina langani mi ang zatin nge income tax pe kumsang ni som panga som paruk khan India ram mi pui vaibel seza som ni panga zinga hian mi vaibel cheli le nuai som thum panga vel chawin income tax return an faila chuta tanga vaibel cheni le nuai som pali chuan all tier exempted an ni thu an lan tir boxi awangin mi vaibel cheni le nuai som ni pakhat chawin atakin an pe ti na ani a India ram mi pui zinga 1.77% vel chawin income tax su atak takin an pe ti na ani chu an pe thabik lo khop mai income tax all tier exempted chu anom trewanga ma se pe thalawan tam ve hle ti chu alang reng mai a pe tura dani na phute zinga po pe thalo tam takanom laya pek ve lo phurvia wangalan hi chu aril ru that thak kan tiang nge kan state ta na ahlok na ngai tu in a thak kan ti jok don ni engwai nge mizoten kan pek ve lo
kan soi to angin income tax hi Income Tax Act 1961 in thunein apek mangala kani a hedan vek section 10 subsection 26 a hian scheduled tribe kan ni wangle scheduled area Mizoram chen kan ni boka wangin Mizoram chunga kan sumlak lu atang chuan income tax min all tira chumia wang chuan income tax kan all thei lo ni a sumdon na konga le zirfin na konga namnu fual bik ke ni ang tan chuan mal som na ani ti lo thei ani lo Mizoram cheng mizote scheduled tribe kan ni wanga min all tir lai hian phaya mizo na thok le sumdong te chuan an all ve thei chuang lova Mizorama namdang ronom te po an all thei bik chuang lowani awm zia bera chuanin tribal ni chunga tribal area scheduled area cheng te chuanin an all thei chau ti na ani chu income tax kan pe veng mo central sarkarin kan pek ve ngei tura dana siamani chuan thuoi takin kan pe ve mayanga ma se ke mani zokin pe ve chak ni om tak le tul viau ni om kan refo hi chu thil thria chual palwang liu lewani mai thei mani aro rel na sang nei thin engtik lai ma a India lalte hnuai kun ngai lo kha British havin min op khom awangin India rama kan bet tatlat maya independence la chu min phalsak boxi lova income tax kan tho ve lo awanga kan in thlashun na chan tur vak a omina lang lo min pek ba ka hian keimani in tax revenue le non tax revenue atanga thoksuak ve turin min lanor ngat thauti hretel bok ta ila min pek hian kan ma modai miau hek lo le tin income tax kan pek ve na tur dan siam dang lam hi kan thu nei na pi alamani kan ti to angin engkim mai hi parliament amendment bill atangin akal chawangai dona chumi tur po chuan mi pui mi mir mar dek chungin an kalangai nge yang income tax su enge a ret le anol puitan han soita ela kumu palamta na special rate an siam tele ngai na thiam na dang om thei te chu soitel lo mai ela kum khata cheng noi ni singa chin noi lam la lut te tan pe ka ngai ve lova income tax hi chumi ta tan chuan pek ve angai lovani cheng noi ni singa atanga noi nga inkar la lut te tan chuan an lak lu atanga 5% chu pe ka ngaya chu thlakhata cheng sing ni zakwa ve la lut phachin te an ni a la tak tak ta se chu tiang han hol pha chung kwa chu kan tam ngotang chu ta tanga 5% cheng sing khat sang ni zanga vel chu atlem bera income tax a kan pe ka ngai don ti na ani kum khata cheng noi nga atanga noi sari le singa inkar la lut te tan phei chuan an lak lu atanga 10% chu pe ka ngaya atlem bera cheng singa chu kan pe ka ngai mai thei ani chu thlakhata cheng sing ni sang ni la lut pha te an ni a 10% kan pek le hian ko rana som pakhat kan chun lu nen chuan kan sumlak lu to sa atanga 20% chu kan ta ni lo ngal phot mai don ani chu asang bera kai do rila kum khata cheng noi som panga chunglam la lut te phei chuan 30% an pek angai dona som pakhat 10% nen chuan kan sumlak lu za somli chu kan ta ni lo ngal pang don ani chu chungmi te chu thlakhata cheng noi khat singa la lut phachin te an ni a noi som panga la lut che chuan cheng noi li singa vel chu income tax a pe ka ngai don ani chu ka chu chin dan hi pakla hisap mai ani a che chu ani hau lovanga ma se income tax hi zuam mai chi ani lo zia chu alang chiang thei ome heng zong hi han chu chin ta ila mi pui hian income tax pek hi kan tlin tak takin kan ringem kan state sarkar ta tur leu chu ni se kan phurviau mai theya ma se cheng za je la poisa somni vel cha mulet na tur chuan kan phurwak lo mai the ni tin income tax hi sarkar na thokle mi hausa ho chau pek tur ni angangai kan mai theya ma se ni lo zia chu ama khan kan soi to kha sumlak lu za ta tanga pek top mai tur ani a mitin deuh tho hian kan sumlak lu ina phak chuan kan pek angai don ani eng ezon na po huam vek maya agriculture atanga sumlak lu tiam lovin hete covid-19 len wanga thanhem ngai om dewa income tax pek mai po soiri kan omlai hian atak taka han chang che se chuan kan phun na savio mai theya achan chu state sarkar thu nei na po ni lo joint electricity regulatory commission in kumtin electric man poisa tlem te a ti san thin po soisel to kanom treu zel mai sia kan tui bilin cheng zaruk vela pel to chuan complaint turangai tlat kan therfuk mai box sia chutiang kara chuan kan sumlak lu atanga central sarkar hena pek turin 10% te 30% te hi han pe tak mai la chuan ana hi kan vati don tak em eiru man chuana ta na thabik mo mi then khatin eiru te man chuana ta na thatbik te an lo ringa income tax tel lo po hian dan chu kan nei thatok ema The Prevention of Corruption Act 1988 mangin disproportionate assets case po aman thei sa renga kan mang thadu lo kan mangam lo mai zo kalom
dan phalova sum lo lalut te shrem na dan Prevention of Money Laundering Act 2002 po kan nei bok heng dan kan nei sa hi a hriam thatok mema afonga chel tu lamani poimo jok chu kan mu le tur ommang lova mi pui phurit siam bel treu na tur income tax pay ka e ruk do ai chuan kan dan nei sa te hi huaisen takin amang thei tu ten mang se kan that pui tlang zo kinarin income tax pay hi e ruk ven na tura ral thuam tha mai ni se chuan India ram hi khovel e ruk tam ber na jinga mi ani reng lo turani a Transparency International in ramsang sanga e ruk claim dan in dot list asiam tharbera chuan somriat na kan hau phave trok mai ani si a e ruk claim naram Denmark te chu pakhat na nom wang mai ani chu wangin India ram danin olmin phalsaka wang ol kan ni a ol rupo kan ni lova ilom ri mayang u mi state te ain kan thil leina re ta sang biklang puya kan motor chuan man le man manato biklang pui boka income tax pe payla chuan re thei pha tur kan pung viau thei ani chuti lai ro chuan adu chuan income tax hi mani du thuina pek thei reng thova atul ti tak tak tan chuan pek thei reng ani midang te phut tel kher lo thungila a thao me